turabasuje kandi tubahaye ikaze. Amazina ni Turatimana Idi, YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Uyu munsi rero mbabereye muri Kicukiro Kagarama, ngiye kubereka inzu ya miliyoni 190 iri kugurishwa. Inzu yacu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3 kuri miliyoni 190 kuri kaburimbo. Mbaza ngo iyo nzu ifite ibyumba bingahe? 4, toilette 3 ndetse n'akajaride. N'abatinde rero reka mbafatire umwanya mutoya mbereke iyi nzu, hanyuma mubashe kureba ubwiza bwayo. Ifite ndetse n'amanexe n'ikigega n'ubura kukibona cyiza cyane. Urabona ko ari inzu iri classe, ni inzu nziza cyane mu Kagarama barubaka rwose. Amadesign yo nta makemwa. Reka twinjire mu nzu tubereke ubwiza bw'iyi nzu. Parking yo murabona ko ari imodoka 3 zaparitse neza, ngira ngo kameramani yabereka uburyo inzu imeze. Nuvuga ngo amamodoka 3 cyangwa se 4 yaparikamo neza nta kibazo gifite rwose. Hanyuma urabona ko hari parking. Hanyuma rero tukaza hano, urabona ibirahure bagiye bashyiramo ibirahure byiza cyane bibasha kukwereka uburyo inzu imeze. Ni inzu nziza pe. Hanyuma ahangaha tugasanga utubuye twiza cyane ndetse tutu design n'akajaride kahangaha kaza hano kuri iki cyumba cya principal. Urabona ko icyumba cya principal gifite nacyo umuryango usohoka. In case ushatse kwisohokera, ushobora gusohokera hano utarinze kujya kubangamira abantu bibereye muri salo. Hanyuma rero ubwiza bw'inzu bwo nagatangaza. Tukinjira hano turaza dutya gake gake tuze turebe uburyo ahangaha hameze. Nuvuga ngo ukigera ahangaha utubura n'akantu kaka balcon kinjira mu nzu nyirizina, kinjira muri salo utubura n'aka ka balcon keza cyane. Ugomba kwicara hano umeze neza. Amatayo banyeretse ko ifite amatara meza cyane. Inzu yose igizwe na plafond ya gypsum. Iyo mvuze plafond ya gypsum ni za plafond nziza cyane ziba zigezweho. Tugenda rero tubereka buri kantu kandi kugira ngo mubashe kureba uburyo bimeze. Hanyuma twakwinjira ahangaha utusangerwa n'uyu muryango mwiza cyane uri sliding, winjira ubereye ijisho. Nuvuga ngo salo yo ni nini cyane, banyerekere uburyo inzu imeze. Buri kantu kandi ugende ubereka uburyo inzu imeze. Amatara meza, salo nziza, barako ari ibintu biri class. Salo nziza nini yakwakira intebe nyinshi. Cameraman nagenda bereka buri nguni yose ya salo uburyo ari salo nini cyane yisanzuye rwose. Hanyuma tukagera hano muri salamanje. Urabona ko ifite salamanje nziza cyane ndetse na lavabo nziza ibasha gutuma ukaraba mu gihe urimo urafungura, kugira ngo mukugenda mubibona ko ari ibintu byiza cyane. Ikirahure cyiza kugira ngo mukugenda mubibona. Twava hano rero twinjira mu iki gikoni cyiza. Urabona izi nzugi bagiye bashyiramo ni inzugi ziri mu byumba byose. Urabona ko ari inzugi za zindi za muvura, ntabwo ari za nzugi zira zisanzwe. Oya, ni inzugi za muvura bagiye bashyiramo. Urabona ko ari igikoni cyiza cyane gifite ndetse n'umuryango wo gusohokeramo hanze ujya mu gikoni cyo hanze ndetse n'amazu yo hanze. Ni ukuvuga ngo ntabwo uvana ibiryo hariya, ifunguro hariya hanze ngo urikishe muri salo. Oya, urikisha muri iki gikoni ukaza ukarigeza hano mu gikoni kinini, ukabona wajya gusavinga abantu muri salo cyangwa se muri salamanje. Ni ukuvuga ngo iki gikoni murabona ko ari igikoni gifungwa, kitari cya kintu kiri open, ngira ngo navyo mujya mubitubaza. Hanyuma rero tukaza hano, tukaza muri bya byumba bya mbere. Katuhera no mu cyumba twita icy'abashyitsi, mugende mubasha kureba uburyo ibintu bimeze. Tukinjira hano bitugera mu cyumba twita icy'abashyitsi, nacyo gifite garderobe yacyo, gifite idirishya ryacyo ribasha kuriha urumuri ruhagije cyane. Amakaro yo ni meza ndetse n'inzugi nziza cyane.